namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, mhleta kha hitisa ti-official results, of course, ta murhangaphandha Benny Mayengani the president. Namhleta tlhe nghena ka ti-villages, of course, a hi vheteni hi sungule hi kona. So hi ta hi kha hi sungula hi kwini ka halahala. Nga ma hleketa ku ze ni ku chuzela hi ku hi la murhangaphandha, of course hi nga fika hi va borhela mati, mi nga mi swoneni hi fika hi va borhela mati. So target yona obvious nakona a yi vi kona laha hi vona ku swilo ta kha swi famba njhani. So ti-results ta ka halahala ti tshame so a hi been all yeah. So loko hi fika hi cheka laha hi fike hi kuma ku ANC yi fike yi kuma ni va ni zoomini kambe swandla swi nga vona kahle. ANC, as you can see, fike yi kuma 224 votes, and then ku tala AL, as you can see, man AL manjeni yi fike yi kuma 58 votes, and then se ku tala murhangaphandha AADP ka this area yi fike yi kuma 40 as you can see kwalano. Then DA na 23, EFF na yona na 23, as you can see. MK no yi na 5 as you can see kwalano. So ku hi laha hi tirheni murhangaphandha ku hi laha ka halahala swa tikomba ku vanhu a va ri ku vhoteni. A hi vona ni provincial hi vona ku swi endlise ku yini, nakona yi fike yi kuma 58 ehenhla ku va na AL, and then ku rhanga ngopfu na ANC, as you can see. So a ri zi ko ku mina ni ka halahala ni ku tivi straight, mara the fact yo a yi va borhele mati leyi ni vonaka maybe kumbe xa fika va hi support even more and more and more, mara kona va vhotini, as you can see yi khometele number 3. It's not that bad. Ni nga vula tani ku a swi vangi that bad guys, a swi vangi that bad, as you can see hi leswi a swi vangi that bad. Regional va nyike 53, provincial va nyika 58, then ka national va fika va hi nyika 40. So yi tirheni. So a hi sukeni hi ya kwini, hi ya ka Ngove. Le ka Ngove le mi nga ma hleketa hi kona la yi kha yi kombisa ku hayi yi na home ground advantage le yona yi kha yi hlasela, of course le ka Hosi Ngove le la of course hi tlhelaku hi va hi na Hosi Ngove ka music wa hina ku nga Mr Post, hi ku ngo ka ndhawu leti a yi kha yi kombisa ngopfu power kona murhangaphandha. So a hi vona ku swi fambe njhani le. So le hi fike hi kuma ku ANC yi nga vhotela swinene, as you can see yi kume 737 ka national. EFF yi ku tela yona yi fika yi kuma 59, then DA yi fika yi kuma 23. Leswi a ni vula swona leswi guys, ku ka tin'wana tindhawu to hlaya leti ni nga ti vona ni ku fika ni kuma ku murhangaphandha yi fike yi bana hi DA, leswi swi nga make sense. As you can see murhangaphandha hi leyi yona yi fike yi kuma 21 wa swona, then ku tala MK no yi fika yi ku 17. Hence I was saying ku ka tindhawu to fanele Giyani vo DA mo 23 leyi na 17 a ku fiwa ku ri ya hina. Makona mhaka leyi hi va hi bino, hi va hi sherini kahle kahle na EFF, swo ka swi nga mekangi sense ka mina. And then ya ka provincial nakona still swi tshame ku fana, swa ku vanhu a va vhota ku fana ku ti-result leti ku heleni ti famba swona. Then ANC yi ku 730, ku tala EFF 75, DA mo swona 25, murhangaphandha 23, MK 20. Regional yi tshame so I think swa ha fambisana sweswiya swa hi be DA la ya ka regional BDA. ANC 719, EFF 65, AADP 27, DA 25, MK 24. So hi leswi nga fika swi fambisa swona le ka Ngove le swilo sweswo. So ya xawela manje eka ra Benny Mayengani hinkoxe hi la ku vona ku leswi ke swi famba njhani mahiko ya mhaka leyiwa. Yeah, so hi sungule national, as you can see ku fika ku teka ANC la yi nga fika yi kuma 539 votes. Murhangaphandha xibini ka AADP swa ku yi nga bangi a xawela ku hi lani swi vonisa ku swo swa ndlaku ku ri ku nga votiwa ngopfu because yi kume 246 na ku yi nga bangi murhangaphandha kaya musi yi bini yi bini. Then EFF 23, DA la yi kuma 3, MK yi fika yi kuma 2. Letin'wana loko chekeni video ku yi nga leha ngopfu guys, ku ze ni karhi ku chekeni letin'wana ni focus ngopfu ka murhangaphandha vhele. Then ANC ka provincial yi fika yi kuma 535, murhangaphandha as you can see yi fika yi kuma 249. Va vhotini vanhu
ku tela EFF yi fika yi kuma 21, then DA laha yi fika yi kuma 3 ku landzela va Rise hala DA yi nga ri ku beni no ba na yona la ni vo kumbe MK ko ni komba ku cheka MK ni vo swin'wana ku yi kona na yi kona va yi nyike 2 even then hi ya ka regional ANC yi fike yi kuma 537 murangaphandha nakona yi tlhe yi ba still yi fika yi kuma 251 se yi bini murangaphandha la as you can say EFF yi fika yi kuma 19 then ya ku landzela tin'wana mara a kaya yi bini murangaphandha a va mi saboteni le kaya le xawela le swi fambe kahle ngopfu swi fambeni swilo swinene ya va yi support loko a yi sapotisiwa leswi murangaphandha na matiko laman'wana a hi nge yi ye kule ngopfu EDP guys nge ye kule swinene so yi kho yi nga ba ngopfu la ekaya murangaphandha hi kona yi nga ba swinene even then of course hi vheta hi ya ka official results as you can see a ni nge zi na dya nkarhi ngopfu va hlayeni 100% complete as you can see ya loko hi fika hi cheka hi fika hi kuma ku ANC yi fika yi kuma 40.18 ku tala DA 21.81 ku tala MK at 14.58 and then EFF se aka ha ri the third largest party la South Africa is now the fourth la yi nga na 9.52 as you can see na 9.52 so this means ku yi nge swi koti ku va yi tirhisana na ANC as ka coalition a ni swi fika swi va ANC va tlhela va taka na tin'wana ti-parties loko hi languta laha swi komba na ku ANC ya tirhisana na DA ku hi ti-percent leti nga laha ma hi vona mhaka leyi a ni swo cinca so a hi vheti hi landza murangaphandha ka holiday ya westa ngopfu nkarhi ngopfu murangaphandha nation wise yi fike yi kuma national wise yi fike yi kuma 7,802 leswi nga 0.05% as you can see leswi nga fika swi endla swona sweswo then ku ya Limpopo to be specific where are you Limpopo ku hi yona Limpopo ANC ulokweni lo Limpopo yeah ku hi Limpopo la ANC fike kuma 73% as you can see ku tela EFF at 14 almost 14 and then ku tela DA leswi nga fika swi ndlisa swona laniwa and then murangaphandha yi fike yi kuma 4,600 votes so hi votini swinene la Limpopo kona ntisi hi votini swi ve kahle ti-percent 33% a ti fikanga 1% bara hi zamini kwala hi nga zama ko leswi swilo leswi nga fika swi endlisa swona sweswo ma yi kona mhaka leyi and then se hi suka hi ya ka provincial hi vona official ya provincial kambe ni tlhava laha then Limpopo tlhavani kwala swi cincile then ku hele ka provincial still ANC leadini at 73% ku tala EFF at 14 then ku tala DA leswi nga ndlisa swo ka provincial kasi ka provincial na 4,448 so kahle ku hela Limpopo hi tirheni koko a ni hala ku nga mi fike mi kuma ku a hi kumanga much support so leti nga mi kuma ku ti-parties ti winasa ngopfu hi sweswo swi fana vo ACDP ma swo ku hi le kusuhani ngopfu na yona ku hela Limpopo so mi kuma ku hina hala kun'wana ka matiko laman'wana hi va hi nga voteriwangi ka ti-village ya ka ti-villages and provinces letin'wana ti nga outside Limpopo mi kuma ku a hi voteriwangi that much ma yi kona na mhaka leyi so as an outro hetele KwaZulu-Natal hali hayi mabini MK guys mabini as you can see mana 44.91 and then ANC la hansi swinene yi na 17.22 hi pinki ntsena pinki leyi ya MK vonani pinki ntsena loko hi cheka laha vo last year a ku va kha ku kombeteleni i green ya ANC swi swa mabini matekeni as you can see leswi nga fambisa swona sweswo so murangaphandha yi tirheni hi nga vula tani congratulations to him as yo sungula mara ku hi mina loko ku ri vanhu lava ka ti-villages ni a ni kha ni va chekacheka va nga fika va vhotela MK na DA a vo teka tivhoti leti va nyika hina va ADP na EFF i nge swilo swi fambe kahle ku hindza mpimo so hayi a redzi hi leswo na swi lava ku va ni swi vona ku mina ni wa ka va sexy hi ka hina ku na ti-Porsche i mani a nga swi laviki hi nga lava ka ku ri na xikochikari xa tidonki ku ri na Porsche wa penga tshame swi vona ku swi sweswo ni nga vulavuli swi swo ka swi nga exist people ku lo va ku xikwembu xi hi tlhavelanga ku fana mara swi swa kahle hinkwenu a swi lavi a ku na la nga swi laveki swa kahle i mani a nga chuzaka ku hlupheka than ku dyela ka soft life u nga ku chuza we ku hlupheka i nga yi chuza we wheelbarrow ku ri na movha nga la ku fucha n'wina mani mi rhandza ngopfu lola swo ka swi nga ri kona zwavhuḓi rotary kho swi funa u to va ri heyi a swi fani
nga chuza xingwimbi we ku ri na ti-short ribs tshami swi vona ku swi sweswo ya chuza ku dya xingwimbi va ku le ku dyeka ku na kwakwa ya dya kwakwa ku ri na ultramel tshami swi vona ku swi sweswo so mi nga vulavuli hi nga ku mi n'wi mi bimoka mi nga va ri yini un'wana ni tshame ni va ti-comment tin'wana va ku instead of you posting clothes why i nga pfuni vanhu hayi mi musa wa mariya wa musa munhu wa xikwembu hayi mi musa wa mariya wa musa tele ku ta hanya ni fana na munhu un'wana na un'wanyana na ku mani zanga ni ku mani a tswariwe kwini kumbe munhu a chuzi ku hlupheka ni hinkwenu laha a ti zamela mpilo ende loko munhu swa ra n'wi tlhaveri na ri n'wi tlhaveli mi nga zimi sandzini mi nga zimi munhu mi n'wi reducer kumbe n'wi vulavula ku biha swa kahle hinkwenu ha swi lava